گوش تران مراغش مهمان نهيال وهبر آهني وتي جنديگنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت گدان ٹی وی تران مراگش چارو کنا میں دروتو درو بات سر باتا شربند ہر جگہ ہر کجا شاتو گل باتت مرچی مگ اپ کنا کہ دو ربیدے کے سرا کلچر سرا کہ دنیا تہا انسانانی تہذیب یا کلچر یا کہ دو ربیدگ چطور دنیا سرا آتگاں اور دنیا ہمیں روچاں یا کہ کلچر ڈے پرچہ منائنی کہ پرچہ ہمیں روچا دارک بیتے ہیں قومانی تہا دو ربیدگانی حیثیت شیاں اور دو ربیدگ جند یا کہ کلچر گوتی زمین گوتی مخلوق چہ حد تک ہم گرن چھیں یا کہ ایچنچو کمپوننٹس یا کہ تو گشت کرت کنے کہ دو ربیدگ یا کہ کلچر گو حد اوار چنچو حد تک ردوم زوری اور آئیتا چنچو بدلی کہتے ہیں یہ بابت کہ علمی رنگا یا سائنسی رنگا یا آرکیالوجی کہ انتروپولوجی حوالے کلچر جند چی رگوشاں اور بلوچ کلچر کھجاں میں یہ بابت ہمارے چیمہ گپ کنا ہمارا سرپدیدہ میں مہمان انتران مراگش بلوچستان یونیورسٹی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ چیئرمین ہے وجہ پی ایچ ڈی اسکالر ہے وجہ شاکر نصیر صاحب کے اوت ہمیں فیلڈ ایکسپرٹ ہے آئیے چپرچی میں جوست کنا ہمیں بابت ہے کہ کلچر جند اور آئی ردوم آئی بدلی آئی ضرورت درہیں تکو پہنا دن سر ما آئیے جوست گر ہمارا سرپدیدہ میں نتوار وجہ اس میں کیش گدان ٹی وی آتے میں وشات ہے لک میں نتوار وجہ اچھا ما ہم چکے گپ کرنے گئے تھے کہ کلچر سر بعضیں جتا مانا آتا نو بعضیں سوال آؤں چست بوتا تہنا کلچر تھا نا تا مرچاں تاریخی تا سوال چسکن بے لفظاں کے تا بعض سوال چسکن بوتا ہم با کتاب کے چھاپ بوتا آئین اسراؤں مخلوقات اعتراض کرنے گئے کہ علمی رنگا یا سائنسی رنگا یا ہمیں چیزیں وڑا ڈولا یا کہ ریکوائرمنٹس پورا کرنے گا نیا ہمیں بڑا ما گندگا کہ انتروپولوجی حوالے آگو شگایا کہ دو ربیدگ اسی دو ربیدگ جندے بابت یا ہسٹری بابت آئی پتہ رندہ گپ کنا بلے پیسر ہمیں گوشن کہ بقول انتروپولوجسٹان یہ کہ آگوشن کہ لفظ دو ربیدگ وط ہمیں گالبند جند ہما معنی ہم پورا کنگا نہیں مطلب ہمیں گالبند جند را دیں ای بابت تو چی گوشے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان ساری تھی لک میں نتوار شمس صاحب دومیشن جہاں تک کہ ماں کلچر ہوتی چاہ رہا یا کہ کلچر دنیا تہا چون چارک بھی تھے یا کہ انتروپولوجی کلچر چون ڈیفائن کا آرکیولوجی تا کلچر چیئے وہ کلچر ٹائم ٹو ٹائم مطلب مختلف ڈیفینیشنز میں کر رہا تھا ای مختلف معنی آتا اور ہر چاگرد تہا کلچر آ رہا ہوتی ایک معنی ہستے اور ہر جگہ تھا چاہے ایسٹ تہا پہ چاہ کلچر ڈیفینیشن الگ ہیں ویسٹ تہا پہ چاہ کلچر ڈیفینیشن الگ ہیں اور نوامی پیما کہ تو بلوچ ہوتی چاگرد دیتا ہوتی کلچر چون ڈیفائن کا نو آپ دا ہر دود ربیدہ کے نام دا چونکہ اگر تو دود ربیدہ کا پچارے میں مرچاں کے انتروپولوجسٹ ہستا کہ وہ شررنگ وڑیا کار کنگایا اور ایتھنوگرافی اور انتروپولوجی بازیں بہران سرپد بان نو آ گوشن کہ نو ما دود ربیدک کے گوشن دود ربیدک بیسیکلی کسٹم تو ٹریڈیشن ہے نو پمی پیما نو کسٹم اور ٹریڈیشن پتہ کلچر تہا دو بہران چونکہ کلچر تہا تقریباً سک باز باہر ہستا کلچر کمپوننٹس باز ہیں اور ہمیں پیما کسٹم اور ٹریڈیشن جو کا دو مانا تھا کلچر ہے تو ہمیں پیما نو ما گوشت کنا کہ میں کلچر ڈیفینیشن کے ہستے یا کہ اما ایٹمولوجی ہستے یا کہ نومنکلیچر جند ہستے آ کم آئے گئے آ کلچر ہے کہ اما براڈر سینس ہے کہ مانا ہی آ مانا ہے پورا کنا گا نہیں نو یہ پیما یہ بیسیکلی اما کے انتروپولوجسٹ ہستا کہ آیا ایم فل کرتا ہے پی ایچ ڈی کنا گایا نو آئی گپا جانا
वो जहाँ तक कि आर्कियोलॉजी था हमारे पिछारा या कि आसार कदीमा था पिछारा पदा अभी कल्चर सक्का कसाम भी कस्टम और ट्रेडिशन आकर तो कन्फाइन है पे परचा तो आई बाजें बाहरी गुड़ गुण न कना गए अच्छा दूमी को एक चीज़ जैसे चूँकि एक मेरे सरहा लगों रिलेटेड नहीं बोले चूँकि तो आर्कियोलॉजी था है तो हमें गप्पा सरमाया था आर्कियोलॉजी रहूँ दम जानती गुशा मैं बलूच लसानियत वाला है कि लिटरेचर वाला है और ए आया दम जानती हम आर्कियोलॉजी है हम मानवी हवाले आई पूरा कना गए ना गुमिशी मनी सक बाज अर्ची के जुबान जानते मर्दों मासना के बलूची जुबान सरकार का नगा गुमिशा भी मनी सक बाज बेसो मुबाइसा बूता मी चीजें सरा के अगर तो आर्कियोलॉजी रा दम जानती के कुशे गुड़ा दम की बेसिकली युक्का अम्मे नु पता आर्कियोलॉजी था नेचर ऑफ साइट्स मुख्तलिफ हैं नु दम शाही तो को यक नेचर एक साइट है नु आनी तहा मॉन्यूमेंट्स भी अस्तान जैसा कि बला बला ताजमहल तो एक दम भी तो ना एक माउंट भी तो ना एक बला मॉन्यूमेंट है नु शाहजहानी जैसा कि मॉन्यूमेंट है या कि मकबरा है आ तो एक बला मॉन्यूमेंट है कि आराश दूगला तो गिंदा का है दम तो हमा चीजर मागुशा के अमा आसारा के जमीन तहा दबेता गा या कि जमीन तहा जंप बूता गा अमा आसार दम बे शक्ल तगा दम बेसिकली गुशा रेज्ड सरफेस अर बलूचिया हमा जगह के जमीन सतह बोर्स हैं अर दम मन तो गुशा कोने आसार नु चूंकि पिछारे नु इसी तरह गार भी कायन थे आर्कियोलॉजी तहा रोकार्ट्स भी कायन थे आर्कियोलॉजी तहा देगा तई अर्ची का के बिजाने के नु कोने जगह हस्ता तई संडे मन फोर्ट भी थे या के देगा अंची कोने जगह भी बात या के किसी भी जगह हाल भी बलुस्तान था इन अंचे जगह के साथ या के 150 साल कौन ना इन दूरा आर्कियोलॉजी तक आए थे परचा आर्कियोलॉजी तक हमा चीज के कहते हैं या के एंटिक्विटीज कहते हैं आ 75 साल आशी बोर्स भी थे या 75 साल के उम्र के आईक्वस बड़ा आर्कियोलॉजी तहा या के एंटिक्विटीज तहा आत करते हैं तो हमें बेमा के तो दम जानती है कि कुछ तो सिंपल एक का के माउंट जानी अर्ची का एक्सकवेशन असने सर्वे असने कार असने तो बिजा के आर्कियोलॉजी है तो पमी पेमा ई माना सक्का कम देगा आर्कियोलॉजी रा मैं कहें कल्चर जिंदे बाबत है कि दुनिया था कि मैं कल्चर जिंद वच्ची है और दुनिया था मतलब कल्चर को जम चम्मा या चून चारक भी कल्चर है तो सबका पास डिफिनेशन आता दोस्तों सारी कल्चर के चून चारक और कल्चर डिफाइन करना एक बीबी बायदे ये तकरीबन 19 सदा इसी तरह एक मूवमेंट चले के आ मूवमेंट पदा एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एडवर्ड बर्नेट टेलर इनामत आई कल्चर इस रसक का बाजकार को मुख्तलिफ एरियाज शोशी सर्वे को दोस्तपत को आई क्वेश्चनरी डिजाइन को आई मुख्तलिफ मर्दमान जो उसको के कल्चर शुमा चून चारी और ये क्या पता वती हिसाब कल्चर डिफाइन को एक मुख्तलिफ रीजन या एक मुख्तलिफ ग्रोह या एक मुख्तलिफ कबीले या हर एक के कल्चर वती हिसाब चारे आनु जमीन तहा हर चीज के हस्ते आई वास्ते इंपॉर्टेंस है या कि जमीन सर हर चीज के हस्ते आई वास्ते इंपॉर्टेंस है आई नान शुहाज रूजी वगैरह शकुजा पिदा के हर एक के कल्चर पर हमारे हिसाब नरेट को एडवर्ड टेलर कुछ कल्चर हमा चीजें के अर्ची का कहती आर्ट भी थे थी आर्किटेक्चर भी थे और तई वर्क भी बनते हैं तई पोर्सो आरूस भी बनते हैं और तई आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी थे और तई देगा बाजें अर्ची के मजहब रसूमात वगैरह हंसता इन दुरा अर्चिस के कायन थे आई तो जुबान भी कहते हैं आई तो लेखपढ़ भी कहते हैं ये दुरा कल्चर है बाहर एडवर्ड टेलर कल्चर आ रही सब डिफाइन करते 19 सदी था पता तकरीबन 19 सदो पंजाय दिहाई या मुख्तलिफ के एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन सक का बाज उरूज से रहा था तो सक का बाज अमेंडमेंट्स और सब डिसिप्लिन्स वगैरह क्या था जैसा कि आर्कियोलॉजी था लिंग्विस्टिक्स आई था फिजिकल आर्कियोलॉजी भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आई था बड़ा पता है तकरीबन मुख्तलिफ मूवमेंट्स आनी था कल्चर है सादा गेश्तर डिफिनेशंस तकरीबन 115 से 120 डिफिनेशंस मुख्तलिफ हैं था नो इक्का के डिफिनेशंस एक टर्म के तो दिए गए तो बेजान है कि मिसाल हर जगह और दुनिया था हर कोना था हर कबीला था कल्चर है वती एक जताएं मानाई दारी गुड़े ये एंथ्रोपोलॉजी हवाले या आर्कियोलॉजी हवाले कल्चर तो डिफाइन करने आर्कियोलॉजी था कल्चर हमा चीज़ गुशान जैसे मैं कह रहा अगर एक सेरामिक से स्टाइल ही बेहते हैं एक मुख्तलिफ आई डिजाइन ही बेहते हैं शेप्स भी आए थे मॉर्फोलॉजी बेहते हैं उड़ा आ रहा था तो भी एक कोने टाइम है कल्चर गोश्त करने और बाजें जागिया नु पता प्री हिस्टोरिक कल्चर मैं कह रहा अलग और अर्ची का हिस्टोरिक कल्चर मैं कह रहा पता है अलग डिफाइन करता नु मैं कह रहा पता कल्चर इज अ शेयर्ड ट्रेड हमारा ट्रेड के जनरेशन टू जनरेशन पैदा की और स्किल्स मुख्तलिफ हैं आ स्किल्स एक जनरेशन ये दूसरी जनरेशन ट्रांसफर भी हो गए और आई तहा विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स या के मॉडिफिकेशंस पैदा के नुगुड़ा तो आरा कल्चर गोश्त कने आई ता जुबान भी थी के आई ता जमीन भी कहते हैं आई ता मज़ाहिब भी कायम थे
اور آئی تھا مختلف اسکلز بھی کہاں تھے اور آئی تھا لائیولیہوڈ یا کہ روزی وغیرہ ہر چیز کا کیسا آ کلچر تھا کہاں تھے آرکیولوجی کلچر ہوتی یہ سب ڈیزائن کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں اور میجر پارٹ چی کلچر ہے کلچر ہے میجر ایلیمنٹس آئی تھا درست ساری یک کیشن کے سمبولزم ہے یک اگر قوم یہ تھا سمبل ہے سکتا بلائیں کردار ہی ہستے ہیں تو بزاں کے آئی تھا کلچر یک ایلیمنٹ ہی ہستے ہیں آئی تھا ٹریڈیشنز کائیں تھے آئی تھا تی گیدی قصہ کائیں تھے اور آئی تھا تی جندے اما کے زمین کے ہستے اما جغرافی وغیرہ تو کہ آئی تھا نستا یہ پرچہ جغرافیہ رسک کا بعض یک بلائیں باہر ایمان کے تی کلچر اچھی حساب ڈیزائن کرتے کلچر اچھی حساب موڈیفائی کرتے ہیں تو یہ جغرافیہ درو کردار ہیں نو جیسا کہ تو بلوچستان تھا کہ بیا تو بلوچستان جغرافیہ پچارے یا کہ تو سینٹرل ایشیا تھا بھی سینٹرل ایشیا جغرافیہ پچارے ایشان وتی کلچر زانا سک کا بعض وتی حساب مول پرتگاں پرچہ جغرافیہ ایک بلائیں چاپ ہی بیتے کلچر سرخام کا اور دومی شیشی علاوہ کلچر تھا دیگا ایلیمنٹس زبان ہیں یا کہ لکھ پڑھیں نو ای کہتے ہیں اور کشتو کشار ہیں کہ زمینہ تو تی آباد کریں اور ادھرا کلچر تھا کائن تھے تی ارچی کا کہ گوازی ہستا یا کہ تی ہرچی کا کہ ہما پورسو عروس ہستاں تی وارا کو پوشاک ہستاں ادھر تی کلچر بہرام اور بلوچ وستانو تو کلچر جندے سر تو ڈیفائن کرنے گئے تمہیں گپا ہے تا نو گڑو کائیں بلوچ ہے نیو بلوچستان سر کمو گپ کنا گڑو بلوچ واسطہ کلچر چیئے اور انو بلوچ وتی کلچر چون چار گئیں اسی طرح یک میں بدبختی گوشے کے یا کہ میں بدنصیبی گوشے کے بلوچا وتی کلچرہ تنجری خاص ڈیفائن نہ کرتا کہ من یک کتاب یہ تہا جاگا یہ بگن دین نے کہ بلوچ وتی کلچر چون ڈیفائن کا کہ چون چاری تھے چونکہ ہر قوم و ہر جگہ و ہر قبیلہ وتی حسابہ کلچر و ڈیفائن کا نو بلوچ حسابہ تو بچارے کلچر ہما چیزیں کہ آرا یک تاریخی بھی تھے اور بلوچ وتی تاریخ سک بعض وتی تاریخ سر فخر کا اور غرور کا وتی پچ پوشاک سر سک بعض فخر و غرور کا اور وتی اچھی کا کہ ورق و رسومات وغیرہ ہستا ان سر سک بعض فخر و غرور کا اور بلوچ وتی اچھی کا کہ کول پاسداری ہستا کول و قرار ہستا یا کہ ورڈکٹس ہستا آئینی سرا وتی ایون بھی گردنہ دیے گا خاطرہ وتی گردنہ بھی دا اور بلوچ وتی کلچرہ وتی ارچی کا کہ اما زمین ہستے ہیں زمین محبت ہستے ہیں آئی سر بیچاری تھے وتی کلچرہ وتی روزگار حسابہ چاری تھے نو بلوچ وتی کلچرہ یہ چیزیں سر ڈیفائن کرتے ہیں پرچہ تو بازن جاگے میرے تو ایران کے کلچر جن چیئے نو ہما مختلفیں جاگے بلوچستان سروے کے کتا انو کے ریسنٹلی مشروطہ خاران تہا یا نشکی تہا یا کہ باقی بازن دمگانی تہا ہمچین جاگہ ہستا کہ زندگی آثار او دا سک کا کم ہے لیکن پدا بھی تو کہندے کہ او دا ہر جگہ بلوچستان تہا مردم نشتا آپ او دا شرریں نیستے ہیں ترہ ورگ او دا شرریں نہ رسیتے ہیں ترہ شرریں پچو پوشاک او دا نہ رسیتے ہیں شرریں ترہ فیسلٹیز یا کہ بجلی وغیرہ انٹرنیٹ یا ٹیکنالوجیز ترہ او دا نہ رسیتے ہیں لیکن پدا بھی اگر ای مرد او دا پرچہ نشتا شا زمین وجہ نشتا کہ زمین آر مجبور کرتا او دا نشتا تو بزان کہ ہمائی احب و واحق استیں زمین ہے کہ آو دا نشتا تو بزانے کہ اسی کلچر تہا زمین ایک بلائیں باہری ہستے ہیں ہر چیز گوشی بی تھے بلے ماں ہوتی زمین دات نہ کنی یک کی اسی طرح پر زبان سے سکا باز ہوتی اٹھتی کہ وہ زبان سے سکا باز فکر کہاں چاہے براوی زبان بھی یا کہ اترانی بھی یا کہ بلوچی بھی یا کہ تہواری زبان بھی تھے یا کہ تی باقی اچھا کہ بلوچستان تہا کہ تھی ما گوشن لکھے باقی زبان ہستے ایون تی سرائکی زبان بھی تھے یا کہ بعضی ہنچیں جاگے ہنچیں بلوچ ہستا کہ پنجابی بھی گپ جنا ہر جاگہ بھی تھے ہر سچویشن تہا بھی تھے لیکن وہ تھی ای چیزانی سر فخر کا اگر ای چیزانی سر کے فخر کا نہ گئے تو بزان کے ای کلچر باہر آئی کلچر ای حساب ڈیفائن تو کرت کہنے آئی کلچر آ رہا کلچر تا چینچو عدد تک کہ ہمیں ایشانی تا بدلی گنجاش ہستن چونا ہا کلچر ہر ٹائم میں چینج بھی ہو گئے چونکہ ساری یہ کلچر تھا ہر ٹائم میں گریجول چینج آتا آہستہ آہستہ انچے چینج آتا کہ مطلب 5-10 سال بعد یا 20 سال بعد یا کہ 30 سال بعد چینج آتا مائنر چینجز بوتا گا آئینی نوٹس کرنا سک کا بعض مشکل بوتا کہ ایون ما بوشنا کہ میں کلچر بدل ہو گئے یا کہ مٹ ہو گئے لیکن نو کے گلوبلائزیشن دور ہیں نو کے گلوبل ویلیج دنیا کے جوڑ بوتا نو انٹرنیشنلزم دور ہیں نو ایون طرح معلوم ہے کہ تو ادا اگر پنجگورہ بھی نشتگے یا کہ تو کوئٹیا نشتگے یا کہ تو بلوچستان دیگر دماغیہ نشتگے تو نوزانے کے لندن تہا چی ہو گئے چی ورگ ہو گئے چی پچو پوشاکیں امریکہ تا چی پچو پوشاکیں جاپان چی پچو پوشاکیں آئینی سائیکولوجی چیئیں آئینی فلسفی چیئیں آئینی تاریخ چیئیں تو ادا نشتگے اگر طرح یک چیز ہے کہ اگر دوست ہو گئے تو انفلوئنس ہو گئے تو اگر کوئٹہ تہا پچارے 30 سالہ ساری منیالا جینز اور آکے ڈریس پینٹ کے بوتا یا کہ چائی وغیرہ بوتا ایشانی رواج سکا کم بوتا اور نو تو پچا کوئٹہ تہا ایون
ti females bi driving kana gaya parcha iti west culture te mani to kirata man nagushin ke matlab asharne ya kharabe लेकिन ये एक वेस्ट कॉन्सेप्ट ही मनी उते कर रहा था और दूमी ईशन के मन तो मर्ची अगर ड्रेस पैंट का नगाया के टाई का नगाया तो बेजाने क्या वेस्ट कल्चर अमा एलिमेंट्स के मनी उते कर रास्ता का बाजी अंचे मर्दों हंसता कि इवन इंग्लिश भी सक्का फ्लुएंट सक्का शर्रे वड़ी गप भी जना तो बेजाने के अमेरिका या नशुता वेस्ट भी नशुता लेकिन आई हम द स्टडी करता तो बेजाने के ई इंटरनेशनल कल्चर अमा एलिमेंट्स के बलो सोसाइटी था तक और आय नहीं मर्ची ऑब्जर्व करना या के नोटिस करना सक्का बाज में वस्त कराने लेकिन अगर एक दरी मर्दों में बेहते हैं शदरना बेहते हैं सी साला सारी थी कल्चर पिचारी और हन थी कल्चर पिचारी आतर गुशी थी कल्चर था इंचो माइनर या के इंचो मेजर चेंजेस आता जॉन इसी सर बलूच कल्चर सरमंत्र रंदा जोस्त कना अन्नी एक गप्पे में चारो कना वश के कल्चर डे दुनिया परचे कल्चर डे दारी होती हमें रोशा मनाई नहीं कल्चर डे कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है कॉन्सेप्ट दुनिया था तक हम यही परचा तकरीबन 20th सेंचुरी शुरू हुआ के कल्चर डे हमा कौम गुशा मा मनाइना के मा जिंदा कौम और या के कमेमोरेटिव कॉन्सेप्ट या कमेमोरेटिव कॉन्सेप्ट हमा कॉन्सेप्ट है के या के सक्का बलाज या चेशंती कौम ये सर बलाएं बोजी गोस्ता गामी गोस्ता या के उदा बलाएं सकी वाकया याद आ वाकया याद कनगे हातरा आ एक रोजी मनाइनी आ रोचारा कल्चर डे गुशी या के बाजी अंचे कौम हस्तान जैसा कि नू तो नौरोज हैं ईरान था नौरोज के कॉन्सेप्ट चाहिए ईरान था के कहते हैं नू बेसिकली आ हमी चीजें के आवश्यक के बाहर के कहते हैं तनो रोचर हमी बाहर के कॉन्सेप्ट कहते हैं सेलिब्रेशन आ रहा वती या ह्यूमन कल्चर डे या के फेस्टिवल कंसीडर करते हैं नू जैसा कि ईद के कहते हैं या के ईशानी के हमा सेलिब्रेशन है इशारा भी तो एक कॉन्सेप्ट है गोष्ट करने के एक यादगारी रोच है परचा इसी तरह एक बलाएं किस्सा कहानी है एक बलाएं पुष्ट थीम ही असते एक कॉन्सेप्ट है असते तो हमें पेमा के कल्चरल डे अर्ची का केस्तान जापान होती कल्चर डे हमारे हिसाब मनाइनी कि आ गुशी के मनाशा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के गोस्त दुनिया इक्का के तबाही के दिस और शाही अलावा जापान गुशी के हिरोशिमा नागासाकी के आई तबाही के दिस ना इक्का बाज मर्दों मो नु आ हमा कल्चर डे मनाने के हाथरा उसी के ई मन के गलती करता ई गलतियां नी रिपीट ना करने के हाथरा मैं कल्चर डे मनानी बिजाने के मां वती अमा के रोक के हस्ते अमा ट्रैक के हस्ते या ट्रैक के सर मशर्रे वड़ी रहेगा या के न रहेगा आनु कल्चर डे हमी वास्ता मनाने के मां वती अमा अर्ची का के नुकसान हस्ता है कि अमा तबाही हस्ता मां आयना चीज सा बचारी और नू मन दुनिया है या के उधर जापान है वती कल्चर चीज सा बचारी तो बाजी हमें हिसाब कांसेप्ट हस्ता कल्चर डे के मनाई न देश जी तो कल्चर डे बलोच कल्चर डे सक बाज डिस्कस बुगा हर वादा कल्चर डे के बीते बाज मर्दू शी दारक बीबी बाजी दारक मबी बाजी के देख देख उन्हें हर एक के ख्याल नुक्ते नजर के हरकस होती ख्याल दूमी सर एर कनक लूटी न मोशक लूटी भले बाद चीज़ें नहीं हवाले तक मैं एक स्पीच गुजर गए थे एक तो गुश गए थे कि वहाँ कल्चर डे दारगे मुखालफत तना का नाम गुशन के कल्चर डे दारग भी बलोच भी होती कभी रोशा बेदारी थे भले इसी तरह मॉडिफिकेशन आ रही भी या कि साइंसी चेंज या बदली आ रही भी थे तो मैं चारों का ना एक हम गोश्त करें कि हम साइंसी चेंज या बदली या मॉडिफिकेशन छी या कि आ रही भी या कोई हम चीज़ दूर करना भी कोई चीज़ आ रही भी अच्छा शमसाब एक चीज ये के नु मां अगर कल्चर डे मनाइनी अनु सिचुएशन मन तरबुशे के माउती कल्चर डे चो मनाइनी मन चो के यूनिवर्सिटी था कारा नु मन जाने के मैं यूनिवर्सिटी था कल्चर चीज सब अचारक भी थे नु मन तो कल्चर डे हमारे सब मनाइना के मन तो बलाय शलवारी पैदा करना और या के दस्तारी सरा करना या के स्याय या के स्पीकिंग पोचगुरा करना या के मना उतर जहमी दस्ता और देगा एक अतन मन तो कना या के से चापी मन तो कना या के दो चापी मन तो कना नो इशारा मन तो कल्चर डे मनाने लगा आया ये तो कल्चर डे इबू या के तो डांस डे इबू या की तो एशियन दूमी एशियन के अगर कल्चर डे यो का ये चीजें ना में बुढ़े बजा जापान होती कल्चर डे के मनाने लगा आर सक रद्द करने गए या कि चाइना होती कल्चर डे या के मनाने लगा आ ऐसा बा तो बिजाने के आ सक कर दें या कि मन तो सक सही हम नो इसी तरह कल्चरल सक्का बाज मॉडिफिकेशंस बेते बाय कल्चर डे सक्का बाज डाइवर्सिफाइड भी बीते आई तरह सक्का बाज मजने थीम भी बीते आई एक बैकग्राउंड भी बीते के मन तो कल्चर डे मनाने लगा आई वजह चाहिए नु मनी उती कल्चर थीम अमी भी के साइंटिस्टिज्म भी बीते मिसाल के तौर पे तो आई तरह पैनल डिस्कशंस भी के बलोचे कल्चर चाहिए बलोचे तारीख चाहिए बलोचे सिविलाइजेशन चाहिए बलोचे जियोग्राफी चाहिए बलोचे एंथ्रोपोलॉजी चाहिए बलोचे लाइफ स्टॉक चाहिए बलोचे कोने अच्छी का कहते हैं मेडिकेशंस वगैरह भी तक आ चाहिए
اور بلوچ اما کے ارچی کے میوزک ہستے ہیں یا کہ آئی انسٹرومنٹس وغیرہ ہستا آج چیاں آئینی تاریخ چیاں ایشانی سرا بلوچ وتی کلچر وتی آرٹ وتی ثقافت تچی سا بچاری وتی پینٹنگز وتی ڈیزائن تچی سا بچاری آئینی سر ڈسکشنز بھی مختلف ایکسپرٹس بھی آئے تھے وتی اوپینینز بھی دیانتے ہیں. اور جیسا کہ تو بلوچ بلائٹو میں شلوار ہیں یہ شلوار شکو جاتا ہے تاریخ چیئیں یہ دستارہ کی بندی یہ دستارے تین چیئیں نو ہر جگہ پچا تو سراوان دستارے آئی لمبائی الگ ہیں جہلوان دستارے لمبائی الگ ہیں اور نو سیوستان کے دستار یا کہ بکٹی وغیرہ کے بلٹے ارچیکا کے دستار ہستا آئینی بندے کے طریقہ الگ ہیں آئینی ریش و بروت الگ ہیں سٹائل امی یکیں بلوچاں آئینی زبان الگ ہیں آئینی ڈائلیکٹس الگ ہیں پرچے شتے جو ڈائیورسٹی پرچے شتے کے ڈائیورسٹیز ہستے ہیں ایشانی سر ڈسکشنز بھی تھے تئی منا اترا تنجری ہوتی جغرافی بارے علم نیستیں کہ امی تہا چکا دا ماؤنٹین رینجز ہستا میجر ریورز میں کو جاما اور میں میجر لائف سٹاکس چیاں میں کرا فورسٹری چیئے صاحب میں ایگریکلچر چیئے صاحب میں کرا تنجری اما بیسک کنسپٹس کے ہستا نوشنز کے ہستا کہ اما سجن دنیا تک چارک بنتے ہیں آئینی تہا کہ ایک ریولوشنائزڈ ہوتا کار کرتا آ چیز منی ہوتا ہی تہا تنجری نیستیں نو من تو سمپل امی یوکا کلچر آرہ سمپل یوکا ناچ یا کہ بلوچی دوچ یا کہ شلوار یا کہ دستار نام داتا اگر بلوچی کلچر یہ چیزیں وہ تو بزاں کہ من تو سکا باس دنیا پشتائیں اور سکا باس دنیا پداں اما کار کے کنک بوگی ہیں بلوچی بلوچ کلچر ہے ترا ہمیں شعبہ ترا تئی خیال چنچو کار بوتا اور چنچو کار بوگی ہیں کنکی ہیں پچھا انو منا اترا انو شرنے لنگوسٹ سے ضرورت ہے کہ منی تی زبان سرکار پہ کن غالباً جیسا کہ من تو گوشک ہے کہ اگر دودھ رویدہ کلچر ڈیفینیشن آئے گا نہیں یا کہ آئی کمپوننٹس کم کلچر کنسپٹ آئے گا یا کہ سیولائزیشن پورا کرنا گا تو بزاں کہ اسی طرح کار منا اترا لوٹی یا کہ من تو انچو گوشک ہے کہ آرکیولوجی واسطہ دمزانتی کسانے ایک لفظ ہے یا کہ اسی طرح تی باتیں مختلف ایکسپرٹس بھی بنتے ہیں یونیورسٹیز آنی بھی بنتے ہیں یا کہ دیگا کالج سیکٹرز آنی بھی بنتے ہیں یا کہ شتی بیوروکریسی تا بھی بنتے ہیں یا کہ پولیٹیشنز آنی تا بھی بنتے ہیں یا کہ ہما تھنک ٹینکس بھی بنتے ہیں کہ ای چیزانی سر میں نے کار پہ کنا کہ بھئی مارا ای گالوارانی ضرورت ہیں بلوچستان تہا ای ٹرمز آنی ضرورت ہیں زبان سر یا کہ اما انتروپولوجی ہستے ہیں اما انتروپولوجی من تو تنجیر انگلش ہم وائن لگایا یا کہ ہمیں آرکیولوجی ہستے ہیں ہمیں آرکیولوجی من تو تنجیر انگلش ہم وائن لگایا باقی جگہیں ہستا تو جرمنی برو یا کہ تو ویسٹ تہا برو یا کہ تو ایون چائنا تہا برو دوست ساری اگر تو پی ایچ ڈی کرنے پی ایچ ڈی ساری طرح آ ملک زبان زانے کی تو آ ملک زبان کے زانے نو تو پتہ ملک زبان سرا ہوتی پی ایچ ڈی کرنے چاہے انتروپولوجی بھی بیتے ہیں یا لنگوسٹکس تہا بھی بیتے ہیں یا کہ میڈیکل تہا بھی بیتے ہیں یا کہ انجینئرنگ تہا بھی بیتے ہیں یا تو کوئی بھی ڈسپلن تہا بھی بیتے ہیں اسی طرح تو بزانے کے من تو تنجری either in one way or the other way من تو باز پادا من یو تہی تہا سک باز کار لوٹی من یو تہی تہا انجینئرنگ کے اما اسکلز ہستا تنجری نیستا من تو ہر چیز کے آئیڈیاز کے ہستا انو پیچھا بازیں جائیے انو ابن خلدون کلچر ہے جو سکا وش ڈیفائن کا ابن خلدون گوشی کلچر ہما چیزیں کہ تہی تہا تو دروگا درو کنسپٹ پہ کا اور راستہ راست بگو تو آگوشی کہ اما جائیے کہ انسان کلچرل یا کہ اما سیولائزیشن یا کہ قوم کلچرل تو گوشتی کنے کہ راست اور دروگے تہا فرق پیسا اور دیکھا جائے گوشی کے کلچر سوشل آرگنائزیشن ہے نام ہے سوشل آرگنائزیشن ہمیں حساب نام ہے کہ اودا تئی تہا بازیں پیڑ ہستا بازیں باہر ہستا کہ آ دورا یک ڈسپلینی سر نندہ کار کنا ہوتی ارچی کہ اما کمی ہستا لیپسز ہستا گیپس ہستا لیکینا ہستا آیا فل کنا اور پورا کنا اور وہ دنیا اما کے ارچی کا کہ ہم گرنچ با ہم گام بنتے ہیں نو گڑا آ قومیں دیم روی بیتے ہیں یا کہ دیما شوت کرتے ہیں جی مطلب یک جوستی کنا کہ اگر ما میان استوانی حوالہ چاہ رہے ہیں تو پھر سر گپ کرنا گئے تھے جاپان اور چائنا بابت کہ آوتی روچا ہوں دارا ہمیشن مثال داتا اور دومی نے میں چاہ رہا کہ دنیا تا کہ مزنے کلچر کے استا آئینی تا ہوں جاپان اور چائنا مزنے کلچر آنی تا زانک بنتے ہیں اسی وجہ چیاں پچھا اسی وجہ ایشن کے سائنٹسزم ہے یا کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں یا کہ ٹیکنالوجیکل ایڈپٹیشنز ہیں نو منی یو تئی اسپتال آنی تہا تو ای ملک حالت سرپد ہے کہ ڈاکٹرز پرچا شش ماہیں احتجاج ہیں یا کہ ہڑتال ہیں اینی وجہ ایشن کے آگوشن کے بھی امے کر اما کے بیسک کے انسٹرومنٹس ہستا کہ مشینریز ہستا کہ میڈیکل شعبہ تا استعمال بنتی ہیں ہمیں کرانی ہستا نو ما ای چیز نزانی کہ چکا آنی کر ہستیں چکا نیستیں یک کنسپٹ یک گپ بھی ہستے ہیں کہ مثال کے طور پہ من تو میڈیکلی انوبزن سک کا پشتائیں ہوں یک کی ایشن دومی ایشن کے کلچر تہا یا کہ تو بلوچستان تہا اگر ای چیزاں پچارے بڑا ای ہمیں کہ چیوشن تے پشتے پدی وجہ ہستے ہیں یا کہ جاپان ہوتی کلچر
چی صاحب معنی نو جاپان تا تو برو امی کلچر ڈے واسطہ ودا میوزیم ایگزیبیشنز هستن ودا بوک اسٹالز لگنتے ہیں ودا بوک ایگزیبیشنز هستن ودا مختلفین ڈاکومنٹریز پیش دارک بنتے ہیں ودا مختلفین فوک ٹیلز وغیرہ پیش دارک بنتے ہیں ودا میوزک هستن ودا آرٹ هستن ودا ہر چیز کا جغرافک انفارمیشن هستن آدرو شیئر بو گئے ہر مردم معلوم بھی آرا آ چیز وانا نہ لوٹا آ ودا یقین روچا بروتے ہیں آرا معلوم بھی کہ جاپان چاہیے اور جاپنیز چاہیے یکی اور دومی یہ کہ آ اگر پرچا مرچین چو دیما شتا گا یا کہ آنی کلچر پرچا سکا باز انٹرنیشنلائزڈ ہوتا آئی وجہ یہ کہ اما ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں یا کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں مرچی من تو نشتا گا کہ اما پروڈکٹس زورا کہ آ میڈ ان جاپان لکھے تھا یا کہ میڈ ان چائنا لکھے تھا منی ہوتا ایون جیبے اما کیتوے موبائل بھی ہستا آئی سرا میڈ ان چائنا یا کہ میڈ ان جاپان لکھے تھا ہما لیپ ٹاپ کی من تو استعمال لکھن آئی سر میڈ ان جاپان یا کہ میڈ ان چائنا لکھے تھا نو جاپنیز سک کا کم میں تو گندے کے پاکستان تا کہ پا ایم فل پی ایچ ڈی واسطہ یا کہ چائنیز سک کا باز کم میں کہ تو کہ گندے کے کا یا کہ بلوچستان تا یا کہ پاکستان تا پا ایم فل پی ایچ ڈی واسطہ تو بزاں کے مرچی آگ دنیا ہم گرین چیں آئی ورلڈ اکانومی ہے پچا آئی جی ڈی پی ہے تو پچا آئی ہیلتھ تو پچا آئی ایجوکیشن ہے تو پچا آئی سک کا باز کار کرتا نو آئی کنچے سٹیج یہ سارا کہ آ وتی زبان منارند کرت کنا اور آ وتی جندے اچھی کہ وہاں سے کہ ہستے آ سے یا بھی منارند کرت کن دنیا دیما ای گڑا تو چیش جاپان میں گریٹ وال قصہ گمی کلچر مضبوطی گم بندوں کے ایک ریئلائزیشن ہوتا ہے کیشن کرتا گا اسی پوچھ درے قصہ چی ہوتا ہے تا چائنا ہے کہ ہم گریٹ والے کے کنسپٹ کے ہستے ہیں آنو یہ کنسپٹ کے بوتا کہ یک ٹائم یہ دا سکا وارفیر زیادہ بوتا ہما ٹائم کے پرچا سیولائزیشن زانی سر سکا باز یک سیولائزیشن اگر کمزور بوتا تو دومی سیولائزیشن آئی سر عملہ ور بوتا آئی سر عملائی کرتا اور آئی ارچی کا کہ مالو مڈی بوتا گا کہ آئی جمع پنجی بوتا گا ادورائن نظرتا شتا وتی علاقہ تھا یا کہ پتا یہ خاطر بوتا کہ او دا گشتی ما رول پکنی یا کہ سبجوگیٹ پکنی یا کہ قبضہ گیر پکنی یا کہ ہما قبضہ گیر برو بوتا گا ای خاطر نو باز گوشن کہ اگر ای دیوار کے 2000 یا کہ 2500 سال پہنے اور ای دیوار مختلفیں دورہ بنک بوتے کو یک دور بنک نہ بوتا آ گوشن ارچی ہو کہ فارن انویڈرز بوتا گا شاید نہیں رکھے نگے حاطرہ ای دیوار رہ بستا ایشم یک کی تو یہ بوتا دوم یہ بوتا کہ چائنا کی یک دیوار تا بند بوتا تو چائنا 7 سالہ ساری چائنا را سکا کم مردم ایکسپلور کرتا کہ چائنا چاہیے یا کہ چائنیز قوم چاہیے یا کہ ای آبادی چاہیے وقت کہ ایشا چائنیز کی گریٹ وال آف چائنا ہے کہ درات کا اگر چائنا ہے تو ترقی انو منی تی دیما یا کہ دنیا دیما ہستے کہ پرچہ امائی آ کے کنفائنمنٹ اما کے کنفائنڈ ٹیریٹری استت آرائی ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کو نو شمیشی وجہ چائنا مرچی دیم روی بوتا اور چائنا تہا بازی انچیں فیسلٹیز ہستاں یا کہ بازی انچیں چیز ہستاں کہ آ دنیا آدھی ایون ویسٹ تہا بھی نیستاں کہ مرچی چائنا تہا ہستاں آئی وجہ ایشا کہ چائنا اما کے کانسیپٹ کے گریٹ وال آف چائنا کے ہستت شاید درات شاید جننا شو نو آ یک کا صرف یک تفریگائی بوتا یا کہ ٹورزم یک سائٹ ہستیں کہ مخلوق ریاں او دا چاراں سیل و تفریح واسطہ آنو ہمی چیزیں واسطہ کہ آئی ہوتی ایک تاریخ ہستیں آرا پریزرو بھی کرتا آئی کنزرویشن سر ٹائم ٹو ٹائم کار بو گئے نو شاید وجہ یہ ہے کہ چائنا شمی چیزیں تا شگریٹ والا چائنا کانسیپٹ درات اور ادیما شو جی منت وارو جو شما کہ میں مارا شما سرپلی دا تمہاری چی میں دیوان آتے ایک بری پدم اش میں منت تگرا جی شرفندہ چکہ شما شکنا گئے گوش در گئے وجہ شاکر نصیر صاحب کے کلچر بابت ہے کہ آرا علمی رنگ ہے کہ سائنسی رنگ ہے چپیم پچ ریت کے یا کہ ایر مانا داتے بعدیں حوالہ بعدیں جاگہاں تنگیسی تک ہمان چشکے وجہ گوشگا کہ لسانیت تہا آرنگا کار نبوتا ہما لفظ کے آئینی حقیقی رنگا مانا بدیاں یا کہ ہما چہرگا یا کہ اقصا پیش بداراں گوڑا آ تنی آ اے رنگا نا تمام تو گشت کرت کنے ہیں چشکے گوشگا کہ وجہ دم زانتی ہوں اور ریکوائرمنٹس پورا کنگا نہیں اور دو مہینے میں دو ربی دے جندے سر ہوں انتروپولوجسٹ اعتراض کرنے گئے ہیں اگر میں بچارا کہ آرکیالوجی حوالیا یا کہ انتروپولوجی حوالیا یا کہ بلوچستان ارچکس کے آثار قدیمہ ای ہستاں ایشانی سرا بعض درہاں جگہ کار کنگ لوٹی بلے ہما کہ واقداریں ادار ہاں یا کہ سرکار تہاں یا کہ دیگر ادار جگہ کار کنگا آب آئدیں گیشن چگیش یکوتی کو شر انرجی توانائی یا کہ خیالی گور ہمیں مگا بدیاں کہ میں راجی مڈی اور راجی شونی ہمیں دچی مارا دست کا پیتے ہیں گمید آنکہ میں دیوان واد پاس آثر بھی تدیم مارا گشہ زندبان وشبہ